الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. المسألة السابعة مسألة حفتين قلتي أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. أبد بحث عندك أحكام تجيك جدا كتن در بالي إمامتي دا بيش نفيجية والجماعة ونفيجة بجماعات. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم وجبلي وان حكمت ما بين كبوراندي در باري بيش نفيجي ونفيجة بجماعات عندك الديت هاي بجا عندك شوانا أغنى يا استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام. قلت سنته أو كسيت خدان علم خدان تيجاشتنا كباش أو نزيكي إمامي به، يعني رضا پشت امامه مقابل راستا امامه او بن همي او راستا امامه او بن او نفو جماعت داش همي شارزاتر تيجهشتر وعلم فيهي. قلت فيقدم أولو الفضل والعقل والأناه خلف الإمام وقريبا منه. قلت دائما بتهم يدجي وابكن يعني نكو او بخار محالب كان بيش كبنا بل او بهن بس يدجي هنتها بيتن خدان علمه خدان عقل و تيجهشتنه خلقي خدان عقل و تيجهشتن بيش كش بكن بينن نزيكي بشت إمامي بدانن و نزيكي إمامي بد. قلتي لقوله صلى الله عليه وسلم اشبال قلتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني بلا نزيكي من بن بشت من بن اشهوا أبدكو خدان تيجهشتن و عقلت درست. ثم الذين يلونهم باشي أفد بيشكت بن واندا بلا برخوانا وابن نزيك تربن يعني شوان بيشي دير تربن. ثم الذين يلونهم باشي أفد كيمتر شوان علم هاي بلا برخوانا وابن يعني في شكل دروبالة إمامي همي كسيت يهشتي بن. والحكمة في ذلك سبب شيء بوش صحبته هني هاتي كرن قلت أن يأخذوا عن الإمام أفيا أجر إمام خلت بي بوبيجن. قلت يعني مثلا أجر قلت ركوع ناتشو ركوعي أجر تحيات أنا تحيات خان يعني ذي خلاتي جبيرا. قلت ويفتح عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك. هروسا كت خاندن دا خلت بي ومحتاج بي أي بوبيجتن يلبشت هاي أو تشارزانة وتجاشينة لبوبيجن. يعني جالا إجا چه بي يكو قرآن جبال يرزا چنده يا بينجي يا ششه امام خلد بي او يقوت حتى جهشتي اوي ابو ناقل كر اوي ابو ناقل كر اكد بش با دا درز بو بيشتن و دا زيده يهيدن. قلتي ويستخلف منهم من شاء اذا نابه شيء في الصلاة. قلت حراس اگر تشيب سري امام هات يعني فيليبا تشيد جرنجل ويقوى امام كفت دا چكن اما اش خلتي ببدنا بيجي بطاطين بطال ناكي بكي ده اوه شارزايل بشت زاندش كن ايده دا جه امامه به مثلا نویشه پیش بکرد اگر امام مثلا کفتنا و یا طبیعینینه ایتنه آن دوشوان ده این ده مراکن و ده بن نویشه خرانای ده بطال کرن اما قدر حاجت تنه ده و گرن و یدی به نویشه خبر دام کن ایکی هاتیه پیش يعني فانش بشي واضح يعني حتى يعني بو بانك مثلا اگر سحكي بانك عبادتك شوية مستقلة يلا جارا اگر اي بانك دا كخي آنجي دنگه و تک شو اگر وکی شاخوان ایک شارازال بره بیده شینه باین داد بعد شا باین دادن اش اوله نه چه بیدن که او گشت کیری اول سر تمام بگردن اوه عبادت که مستقله ایک براد بیدن باین عبادت که مستقله ایک براد بیدن نه دو سه بیک و عبادتت کن بیدوش برنده اگر او خلط بی یا محتاج بی خواه کشید یه شارازای نزدیک بید حتی خود بانگ داد نه بس نوشتنی داد ده چی کرد یا درست کردم اول همیه دوباره کردم قد يدوي والحرص على الصف الأول يعني اشوان تشدي داي بيش نفيجي ونفيجي بجماعات عليكم السلام ورحمة الله أبايا أمت الرشد بين السر هندك والرزاء كيش ما ناتشيكن
قلت يستحب للمأمومين سنة أبو أول بشتين فيجت كان بشت إمامي أن يتقدموا إلى الصف الأول بيش كيفن بوريفا أولي قلت ويحرصوا عليه والرشد بن سيرفيش عندهاني ويحذروا من التأخر وتشيار بنكو أو فمينا لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي يعني ورنا بيش وكي من تشوف المبكن نفيجده وكي مبكن وليأتم بكم من بعدكم وأفل بشت هواجي بلا تشوفون هوا بيتن اگر خلاتي شي بوري نشتن اي رابين دزان بليون الهوا قلت لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قلت بردام هنده دي خواهرن دي من البشت بشته دي بشتا خالت الديوال بشته دي الوير مينتن ها دویتن بشته مينتن خودش دي وانا باش يخي الشغل دوانا دي باش يخي تن قلت قوله صلى الله عليه وسلم عن وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول قلت اگر خلقی زانی با کانه بانکدانه و رضا اولی چند خیر دیده هیا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا صحكي چند دا گرنگه اگر زانی با خیروان چنده دوال ایتن چرک ندیتنش بلی قرعه کشانه بجه همه دا قرعه کش دا قرعه کشن کادب دست که کبید و فعلا شرع قادسیه دا اف چنده هنه چه بی صحابیه هندی هند خیر و فضل بانگ زانی هر یکی گود از دیدم عمر کره عاصه رابی قرعه کشانه بینوان دا و حتی ایجه گرتش نیکو دی باندید بلی ما عادیت دفته کنه گرت بده اما نه يعني اگر تقدر زانی با هندی بدست که با تو دادی هندی بدست که با تو دادی بجوش اوش بلی هندی اگر مزگفت مؤذن خواه راتب هبید یعنی اوه گوهات دانان تعیین کردن ویل بو بایدانه هنگه که هبیتون کسی دینا چید قرعه بکش اما او دیدتن اما اگر کسی که دیار کردی نبیتن نه هر یک خود اخیطه بشیه و ده محالکت او بتش برخیره بانگه ویل بسیار کاری پیدا بیدن باشه امامتی بخیر داره آن بایدان اوه اگه شما مسئله هایت که علما سر خلاف شوی بس رأی راجح وکی ابن تیمی اختیار کرد و ابن قیم اوه بایدان خیرترش امامتیه چونکه او حدیثت هاتی سر فضل و خیر و بایدانه سر فضل امامتیه نه نه وکی اگه شما حدیث اوه صح که اگر خلقی زانی با چند خیر یاد بانگ و رضایی که دهی با قرعه سرکش بس أبا بو بانج نهات يبودا هروسا ايجي شوان حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة بانج بيش رجاء قيامتش همياس تو دريشترن بوچه چونكي وانا بانجي خوده بلند كره لو ما ده سريوان جي بلند دي دوية روجه خلق خرد نياسيتن كو أبا بانجان هروسا شوان حديثا پیغمبر بيش عليه الصلاة والسلام نينا تشتك جناك إنسانك جمادك قل تنجي مؤذن بيد استغفار ابو کردن و اف فضل هنی اف حدیث تنی درباره امامتی نهاد نه اوه امامتی یعنی بایندان خطره ایده بشن باشه بسیاره که با بوچ پیغمبره اوه خلیفت راشدینن اوانا امامتیت کرد بس بایندان ند کرد نه مؤذن بید امده بشین امامتی یا متعین بالسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفه یعنی چه؟ بد اسلامتی دواسا هندی خلیفه حاضر بیت وید او امامتی بکت یعنی تشتی بی اوام ویو با نویو وید کربا مادم تو خلیفه تو امیر بسلمانه وقتی تو حاضر به کسی حق نبکتن کی دکتن؟ خلیفه دکت اوه یا دوی اگر اوان خواب بانگ و مجیل کربا نتشیان کاروبار بسلمانه بروبن یعنی او تشتیوان کر گرنگ ترش بیش بانک او جیره و برنا کاربار بسامان همیابی و خاصتا هنگی که زحمتی تدابی اگر خواب بانک و مجید کرد با اگر بونمونم بشین پیغمبر علیه الصلاة والسلام آنجی خلیفه که هر خلیفه شده خاکر با بانک یعنی بانک همه دابان بيت هم قابل راوست يا با وقت نيفرو حسابات سيباري كر با كانجي ده زوال چبي شني ايوارا راوست يا بالبر كاد كانجي سيبارا تشت دو جهان ديوليد انجي ما جارگين ديوليدن باش مغرب وصا يعني مشقت دا بي دا جلاي مجيل بيتن نشيا لو ما بجا ابن تيمية
بشن إمامتي بو خليفة وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بوانا خيرتر بي چونك يا متعين بسبب بلوان أجر أما عام بويندان خيرترش إمامتي وك أجر. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة جن سنة الرئيسات بشتيبة يدوم هيك لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها باشترين رئيسات ظلامة يدس بكنا يتشهمينا باشتر أوت الرئيسة أخيرة وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أما الجنان يشهمية باشتر أو جن رئيسة أخيرة بيتا اما رضا ایکی یا جنگا او یاش خراب تره. اولی بحث کنگی بی وقتی که جن و ظلام هر دوکات ایک قاعده نوشت کرد. بس ما بشتا قاعده راسیان بحثی به حالتیه. یا سه تسویة الصفوف و التراص فيها قلت راست کرنا رضا و ملدانانا ایک آنجی خواب بیک و کرنا ایکم بشین و سد الفرجی آنجي قوتي جرتنا چه يا فرج بحثي درزايا ام بجين او والله تي مقصد بأوه وقت والله هبي ما بين الدوية دي تبيهن ايك قلت وإتمام الصف الأول فالأول وتمام كرنا الرزا ايكي باش يبديبتا يعني هشتا اكر جهي ايكي رزا ايكي ده هبيتن يت رزا دوي همية تكون كالا وقتنا این رزا اول تمام بالتبي أول الرزا أول بجري وقت تشجينا بنشتي بشيء وتسحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف السنة أبو إمام أمر خلقي بيت رزت خلاص كان وسد الفرج وهروسا أمر وانا بكتن فالهية تجيكا قبل الدخول في الصلاة بل دسرنا بيجي بكتن فيش هند بيش دوانا بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك شنو بيغنبري عليه الصلاة والسلام أفتشان دهن الجر ولقوله بيغنبر دا بيجيتن سووا صفوفكم يعني رزت خلاص كان فإن تسوية الصفوف چونكي هنديك راست كرنا رزايا من تمام الصلاة اشتمامتي نفيشه. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة قل نفش قامت بنفشه طيّتا فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريح بريخ دمه ودي فقال قد أقيموا صفوفكم وتراصوا يعني رزت خوا تمام كان درست كان أقيموا يعني تشيكرنا رزت خوا تشيكن وتراصوا خاب جهن إيك فإني أراكم من وراء ظهري يعني أزي هوات بينم بشتخوا أفاجي إيكشتر بدمانية پیغمبر بين عليه الصلاة والسلام نواجه دا بشتخوا ديت وفي حديث أسر حقيقة دا ويتتهل جردن بشتخوا ديت نواجه دا يعني بطهاتا نشاندان كل بشتو كان رزت خراس كان أنه وقال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قلت ما تشتكر أنس كوري مالكي بشتن ما ملي خب ملي هفالي خبتنا مل مليبا وقدمه بقدمه وبيخم بيوبتنا وصل ما خد جهان دايك ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه قلت أول جار رزا أول تمام كي باش يضيفته فإذا كان نقص فليكن في آخر الصف أجر صف تمام نبيت بلا رزا أخير تمام نبيت نكويت أول التمام نبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلت ما هين جواكي ملائكة رزت خراسناك درسناكن هن خناكن الرئيس وكي ملائكة الدف خده خد كان الرئيس فقلنا يا رسول الله وقلت قصد خده وكيف تصف الملائكة عند ربها ما ملائكة دف خده شو خد كان الرئيس قال يتمون الصفوف الأول أنجي الأولى ويتراصون في الصف وترزت أولى تسبيك تمام كان صف هذا خد جهن نايش يا شارب أخيرا صلاة المنفرد خلف الصف فجيكش بابات الجرنجة وقتی که تو تیمز گفتیم و تو ساعت که رز همین تماما جهت نفرانا کردن و تو بتنی که اگر تو پشت صافه تو بتنی رزه که چویه قلت لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف قلت نفيجا او كسي بتني البشت صافه نفيجت كد نو درسته لقوله صلى الله عليه وسلم
شبر قلتنا پیغمبری عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف او كسر بشت صفه نواجد كتن تنه نواجويناه تماما. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف پیغمبری عليه الصلاة والسلام ظلام يديد تنه بشت صفه نواجد كتن ودي فأمره أن يعيد الصلاة أمره كت شكت وتجارة كدي نواجه خاب كيف نواجه تنه درسته معناه بيت مروف وقت تنواجه ساعت رز یا تجیه جه خود نافرازی دابید جه خود نافرازی دابید تا بعدی تو روزا من ابروکه دا بود ابروکه تو کنگی به جه نافرازی دهی تو کنگی به چوا به رس یا چوا بیتن جه ناف دهی نه بید خود گهین نه و نه بید خود دیف قامتا خود دان بید خود جه فرد کن و فراغ تینن و بین خدا تو ده شی ناف برای آن دا بخواد پیدا که آنجی ده خواهی را حتی ایتتن داد گلو صفه درست بگه و هند ایش اهل علم بیشن اگر ها تو تا چجی ندیدن نافرازی دا و تا خواهد هند امام دیش تا رکوع هشتا کس نهاته و تو ده نویج خاکی بإذن الله درسته والحمد لله رب العالمين.